Moram priznati, ta 1000 me skroz promijenila. Jutro zgurnem ruku u džep od stare jakne i skužim 20 kuna. Gledam ih, onak zgužvane. Prije bi skakala od sreće, sad ništa. Samo želim opet biti normalna. Mislio sam da će ta 1000 vječno trajati. Popravio bicikl, kupio jastuk anatomski, razmahao se ja. Kebab tu, krafna tamo. Topi se to, ljudi moji, topi. Nije mi lako pričati o tome. Od kad sam postao 1000-ar svi me hoće za kuma. Bio 2 puta kum na svadbi, 3 puta krizma. Čak sam kum i noćnom klubu Madonna u Šolinovcima, pa dokad više. Treba doći do Šolinovaca. Nije mi uopće lako pričati o ovom. Ali kad sam postao 1000-ar, telefoni non stop zvone. Zovu frendovi, daj 5 kuna za tenisice, te daj 6 za ovo, za ono. Evo, baš jučer zove petak. Jajne, daj 8 kuna za maskicu za mobitel. Pa šta da ja više pričam? I tak, bili smo na dejtu i platim ja na kraju ta 2 soka od sježene naranđe. Sad, više nisam siguran je li ona sa mnom zbog love ili baš zbog mene. Ne znam. Na trening više niko ne nosi svoj gel za tuširanje. Samo uzmu moje. I to bez pitanja. Pa mislim, Vatoslav se prije nije ni tuširao, a sad 2 put šamponira. A čovjek čelov. Eto vidite. Nek skupi svoje. Otkad se pročulo, više ni ne izlaze. Evo, prošle subote u Svatovima tamburaši samo oko mene. Ko da se ja žene? Kud ja, tu oni. Zataknem 10 kuna za žice, zalijepim 10 na čelo, ubacim 5 u tamburicu. Nije dosta.